nirmala kenyam nirmala we kanaz dial content barwani lingwasame kan Nuer Online TV channel and wale a chanka jandang jok widekel ka pai wal bantin kon lat korin gwasame banakaling ka do badan en chika to je mi jiram jirit gwasame gor jeno jender channel ri support ko mite ko mishi bare da shamala shibikeji John Yamban Linguas me bana right check a quick quarandan and man kept Tanzania bana kula way kasa Sudan katin kon shari and lat ko take a very important message to bana linka jan lera mani ba tin kon tin lorodian ko de link ba kan yaga yakel katin kon lat ko ringa Tanzania gor jano bay nyak kala dan tok re wichin winimi jen che jojo gwan go shikwa Tanzania che roda bara yujin wala you know Tanzania president che roda bara which ala do lere she dong mishidet work shit ka mandan and channeling ne mandan runwang you know no ano ne ken nin kan airport che let she dong che work Tanzania president jen che chalado jen che queen quarry che jerik mnyuno che queen quarry che ja kwalalo che jangro do ko ba kwai ni je ka jo dan chalat ka kwije mo che jiwide si kan look re wiki Tanzania jo den gwano jen tin diala kontin chetke turde wichar kien minyo den wo shigame an go jen query wiki Tanzania batura be nyoga yakel tura na me biya nen gwas mena shiga mani yan shiga dana cha George you know cha je George re wajen tam right corner wa cha je nan helicopter military helicopter alo chet re wich cha je George je gen re wich tadini cha roda bar pan ka je me toga an election re wich win mi ka Tanzania let us dong share that you know ngai kona this day ka Africa chicken ngaje gwano kan quality use can dictatorship ne content bi ka watch bi ka la nation kon la civilian so che to ka Tanzania an walle an wo shi kwera me menen jena me gen chaje jojre weide cha jore weide right now chitre which right corner chala do chaje nan helicopter chaje kuin gwada din cha dur MP ni bo members of parliamentary which with me cha ka wang ba you know cha ka wang kwarken painkin bor ne ka lo de ga ne ga de ko la civilian ko ga ngaji no ne ti chicken guro bi dorin ba te kamal ajena na to kamen ki je na to ko wunitin kon la te power la power la ja use badly ka do mi mo dong shene ko ken shega be benefit ba benefit ji karwadu ka jom chalat en shega me Kale Samia Suluhu and Samia Ponde watch I just support the long and 18 content la musician chitke diamond platinum musician kon kient dit rappery we din kan Tanzania ngai kon Tanzania tiken ke musician to go long to ngai ke kanoke ne dia le chicken chonkel ke shega me but ga korme kan ngaji no shega me she election che rik ke she election che kwal ko kwala ni election by the way mi kujija queen kwar mana lat kare wiki Tanzania ko jena president awache jerik ko gor jena boloch re kwara ka jawran shalat but kana no right now cha George ka chala do cha declare lo president kwala queen jeno jen mi don ko nang ni state nang je dorodien ki ngum le rodo nobody know but cha je gop helicopter mo cho nyur gwada den wijen tama ne ko nan tin kane ko la civilian kene de ni bani shiga mat kene ko la civilian te ga garkel mi jene sha pe ga yoto wan ke jene dich cha jogo no kene de la civilian to naka wini ka tear gas moy ka to landan la weng na la ka keje che la ro nene men te gujine she jiwe de she ganen ne ko nan ko la dika che la ro na me che chuong ne men che chuong che de gwan o ne itmo te kwalo de ka kwidien ko baga ladika chande wala ni politician ka ke siyasin mimo be we use ba ne ka baga nak run kweram be jien be lo do na jiwich kan han chela do no right now should me she look and then candidate konti la ne ka ken ka la book
ke maj mit ka chet ka mana lero de ka Uganda ko me Uganda na me ke Kenya dio je chet kon wan che kon keling ka kuje mo chu che me jero de bare wich na me je ler nyam dan de yen ling so mo kon kata dan ante South Sudan ke right now right kon ne bu kon ngaje no ne ala which South Sudan yan ke je a wun mi dictator misual ke kil me yadit ngai kon kil me yadit man dan le right now en wojen lede ningu lede no ba which ba je yen ka do mi chiro de lut de ngai kon dial malat ke kil me yadit but kil me yadit chinin ke chikatiak menen yana toga ka Tanzania na me mi chatup ene dial chatup ka Afrika ke lewon tama en wone ne ramimo kwere wone ke wuga chenga jego wa kwere mo baje juj amene jidwar nyanta dan le rode gentlemen but chaje guje kumi so zana wona medera to chaje guje ne kontin yoske dictatorship no dera to chaje guje kumi Uganda no dera to ka ko sen kirmi yadit ne de kona ganka kwerka by the way ke Uganda right now so me to ka Tanzania very soon but to windin koken within Africa kwar chinang wanka ke melet ken wa ken ti jain kwerka kalet ka churian lut jin mi ci jawdien ci let's say ci ka gak la gur ken o jin bi ken yen why ken a powerful people to take you ka gwami bar shigma waje jen kwarka lon shi pai kona linka jen Tanzania mo but right now chaje joy kwa kwino me balure wiki che balure which so na mo jen dan to kim le rode kuma South Sudan ba ngode ba fall into the same trap mo te chikin mi yadi cheje gwich ka do dan len ngaro din kije chana ku ka le kon gor lieng re which ka South Sudan tin bana lingwa seme kenyam gor jeno de jetok kamen chalat ka parliament wale ji parliament chika nyur bukulo ka Dr. Machar yo ka yen dana cha yene ki ka luga dana cha lugen wale bana kulo tin kenyam chana manana chalat ka parliament chana jiling te me chalat MPs ni Canadian county la members of parliament tin tere which ka juba okay ken te ga jom ji kana lat baram kel mi ci right ka tin ko lat ko den ba tour be nyoga ye kel ko biya kulo nen wude ba nyoga ye kele ci raja go alon ki te ti lat ti address within the parliament dung South Sudan wude me menen kon tour de mo gwase meni jen ramimo la members of parliament chere mi ram kel ka ji jongle let's say jen chala do nene ca raj ca jalat raja mo be nyoga ye kel ka do bran ca lat ke jen a lawmaker ka South Sudan tege tin ngwane ci tik ka ta dana ci kume ci ga fel ga jen o take meeting de lat ne de kon la ji cabinet ke members of parliament tin kon la South Sudan do bran de wo ke je no miti je goten kon la discussion la jalat ketin so wo de link kon me kimenen kontur de mensuale atem garang de quick jen South Sudanese lawyer atem garang jen charwaj ka jom chalat gwas mem banyo ya kel chetije no nene jen ram kel ka ji jongle state che ji parliament ray wujin wala ka juba ke pan ka chanka ngwan ka jok cha ka jogo no nene jen kan executive ken menur janga single cabinet session kana mulat atu gona ka pay dok bene ka jen pay wala me tele ramishi menur ray wika South Sudan aba ta dan en tri ke jere wika South Sudan ba ka chair ajena mo ken network why not ngum mi cha to ka je ka te ga dun wan long to gor ka no de address ray which and winimi charo je no ne te tun wan da kalat shet ke salary national budget kan ka approve ka ni chit ka ditene sha tem garin chala do ne ku wai ko lo nyamde gwan mi mo tina ka nin dang tina ka pas dang badak te tele election mulat so tele meeting mo kwa carried out ka tele budget mo kwa release tele project kwa release bane ko project no cha ga nung dong la kan wi la kan kula kam nial tele lat kare which ka juba ke ka so da do not nyur ka pas dang badak dia tele mulat ka my question to the Minister of Parliamentary Affairs is, since March this year, the Council of Minister has not been meeting. Can you confirm if this is true? And if it is, how is the country being run? Garang cha jomo cha jetup.
ajani meka na menyur rai wika South Sudan la cabinet members of parliament cha temche la do nenen kuwich kwaje la ranidi kuwich kwaje la rwajidi gwan mimo tinedin konti la members of parliament in kwaje le rwaje ken ke menyur kwaje la rwajidi ajani who is making decision ko bana wena ke bana wena ci garang ci jomo ci jalat ka ta da na ce ku jeno na me ajani riek jen garang a senior member ka ruling sudomen ka SPLM ke pinkir mi yadit ram kel ka pinkir mi yadit but jen dier ka ta da na South Sudan we keja cha jo me cha jo kwene ken an wote tun wana long de kan laslet ke nyok cha right ben wona na gwan mi moram do den dong de kulu gujeno de dial de ka lat ci ka self ke mi yadit jen cha ngore we ke juba chawa ka United Arab Emirates right now chete ka South Sudan take a condition menan te tin ngai kone an ojen take a jwe chang malat ken ojen we go investor go jen obe economy we nyore aleka by the way thong mi kir mi yadi take a condition midi chang men ngoda kan lat menan le rode nyu jen ojen chete katin kone tana tin right now so ramdan ko country ko ran tame wuri shal me bol mel ken Paul nang majuk Ramdan la chief of defense minister ke defense force ka jo chalat gwaseme wa chicken cabinet ni chigral walle chigral pan I mean and go tel to go to latke to ga ne ka match ke pai do ka bene ka jen pai wele me chalat ne no de wudi chal ka me minister Lumoro Dr. Lumoro chalat wone na ene de na de ka nyur barai now up to this October tel ne ti nyur tel cabinet ti nyur ka jen ramdo de na de do ko ran chede men chalat ne won ala first by President Riek Machar de der ka kula lat jare ti jien gwan mo lokone jen wo jen chadwer chedwi cha kula de no woj ba woni amde country ba move forward di ka jeno en ne to kon dialen content rich re wiki juba ka parliament men ku ka rwaj ka kwire ke man rwaj ke men kam ka position di to 2018 peace agreement edan me cha tan President Kir Mayadit ken Dr. Machar jen jowda na chala de me jen wude nen kono mene lat ken no ne gore jeno de ne ideal de kan nyok ka megwi karede en wo kume che wo wonyam re wich ka juba chati dial cha ka pion chere meling yene so na many a condition kel wana ka ler do dien mede konaling ler mugor right ki mugoro bi konaling you know joban lingwas me bana right ka kwi Dr. Machar ka ta dana shalat re wich ka juba ka report mi chano ngwasme Dr. Machar che jojo gwanu en walle sha lugde sha nyok mu loke je che man dara ngai kone lugu dana sha luk luko wo dur dana sha dur e kuma spela yo kene neke kana ta dana dongwi kene jen wo de Dr. Machar de je yen ke je ko MDN by the way o de gor kering Machar de kene yen telam de yen melala den that's is only thing they need ka goin manana sha goin ge je gwasme ber kula lan report dana sha lat min ba nywa yekel mishagor netin content ka radio and chalke the radio community bana mendani kala gwasme la radio maraya talk show chicken ler kan report gwasme gor ba report bane ka bialing wa defend lawyer chikarwach kata da ne shi nasir shi riek chatwok tin ka kwide ka jen Friday in walle shanka well changa jandang juru kel ka pai well ron kin dang ro jandang ro de diet no ke session and well bakalien chala do she defend lawyer she can investigative team she can katit chikarai keke ka kwi ka wo adoba dien miyan ka Dr. Machar ne ko ndo be dane to kor keje to gedi ke waring Machar waje yen di and all that chikan mission me chikan la no emmi chine ngaje no take tung wan tigem ti children lot ki to git kan go de git re kamandan le rode chika jowe kan gulat gwas mene ne men gorno bakul nyoga yekel ka kwi Dr. Machar investigator Major General Basilio Thomas Wani wajen jaramanyam e kon potkan kon jagwan. It was the first or Thomas Wani alleged that the first accused was Potkang Chol. Wa Potkang Chol jaramdan to kor rewiken nasir ka jodan chalat gwasmen ka pyro. Cha jo mo cha jokwen ka do badan en chiken wikeje. Akene Potkang jaran ramanyam dan cha gwen ka jaramadan ti chure tenyam
re ri ka medan shor la re week nasir ka ta dan kan lat ke je lat ken no ne pot kang ramanyam misi dwer shelat ka ta dan kan lat ke je no chela do ne pot kang wati information michalat no Kalara Jeno, Pot can give misleading information that the force aiding to Nasser were not purely South Sudanese People Defense Force or unified force, but include as Agwelig and Abushok, and that they were going to disarm the white army and civilian in Nasser. A message me e watch Pot can ke tobengo and force agent ray which kajuba each Pot can la do ne she as she South Sudan People Defense Force kajoran chela lat keje kishi agwele force ba de force zodian menang kare which ki la de gen wo en force ba no menang re which ne ka Nasser nanga je ko gen benetin kon tin lan nuer wayami including civilian iba ko kep re which ki ba meken ba ko kep re which ka ta dan e chalat ke je each pot kan ke jomo che lat kara diu mraya gwal mi chaje tin chere me ngai kon medan me charwach baraje chalat chala ne je na man kana lara na mo but kwaje gwain ko logo jeno ba tin kon lat turin ba kan ngaj ku me kin ma yadi de jene na jel lora bang jene na jel ka chalat en pot kan che chwara manyam en wo ba je gwain ko ge jeno jen a young man kan ngaj right no ka tin kon lat karudin ngaj ta dan let karudin ke je ka logo jeno jen dere jorde e tup chirma ngai kono nene ku me kin ma yadi mi jira mo right mi jira mo de chong de jangaj jira mo de mandan le roda de jangaj cha je goraken lakan agur no biken chuno manan tike ji biken bat ko shi kana gur en jen ta dana tike kuma kim yadi ramashit ke potkang mulat ko jen che dwer shejelat dwer metal tar so right now do ko lar tel tar ko stel mi chajik mi delar no riek ano potkang ke right there right me dana chala do ne na ejeni kume no right ke kim yadi ejen logo ba mal ba ji implement ko jen engan mala jakke we ka male we ne ka pi tuman peace initiative right which ka Nairobi la we kel lo delegate kanyete ko la jukum ko ram kel ko jena kuäär petroleum minister of petroleum to so gen take a long we mal mo we je gorka je ko jena rami mo mi young man ngai ke jeno take power ka take a long ka no ka jene diala kontra ka South Sudan ci kuma kirmi yadit te gu jeno be potkang be je dil gwan ke be je gu jeno jenera me je ke che me je lat ko kuma ko je question no kuma Canadian kon logo jeno dem mal derten so going gan potkang jaraman yam en ci dwer ci lat ka taran kan lat ke jam kan potkang ci roy kim ray fm ano jen ke ci roy ka wan ma chaje titin ano e ci kuma ci jelat jor ikan wuri chalga me Major General Basilo Thomas jenene me e ci potkang ci misleading information e ci just spread so that was the first person michi potkang ke ja accuse no anyok ci kon ngaje no ci kan potkang ba ci kan nyok mi going ken no take a 30,000 US dollar teach potkang ka kam Nuer wayami ne me purely lie ci talk e ka ci mandan ngai kona potkang tele yuti je top to Nuer wayami we ken yinke de ni SSP rep ke je de ni Nuer wayami gang kana dorien gwanye kan ka ci the first time no bika gwai ke de ni SSP rep ci gwaj mena time chien changanem so mi chitna me cha potkang cha je gwain keje chi different lawyer ikan kula do ne na John Deng ka jowda na chalat according to the different lawyer John Deng the talk show future Dr. Martini Lumoro Minister of Cabinet Affairs representing the government potkang Minister of Petroleum representing the SPLMIO Moro Geniso representing the SWA and retired Major General Charles Tai Gitwa then reconstituted Joint Monitoring and Evaluation Commission interim chairperson and no ne editi eto ke kel ke potkang ikan manana chala potkang and all that katada na weekend genwo potkang che dwer chejelat so potkang is the only person which are going rating the diality and wala shina gwich katong wanan konte yan kering machar keje ko gejeno ade kuma der woni amade ke yene ke da kuma char kana jikware but most important information jene en manana kwa tilatke a cross examination cha wude chwal ka mempa yen lingan teme men gon potkang kene ne dial kon indikel ke da kuma char wude me
cha nyinga dial cha teach but cha kan ke ti ka do badan kan ka loy ka do badan gur ke je ko jen cha kani shakalat but take permission me cha kam ne ri kola defend lawyer Dr. Machar wa all the evidence in conan cha present beken ka gwich beken ka gwich no mika tuwa wal shika tuwa ko ste gadon wani kaini alat kenen wo goin ken Dr. Machar ko de ken Dr. Machar de ken yen so jo many amle rode cha ka jugo no bar nyo jek no ka changata niam cha je passport dio je ban je jek jelat de kon chirmi changka dok ka pai welkel ba court section ba nyo mu ka je continue jo me ajena danan chala de ken ko ngai kon dial kon lat krudin kirmi yadi che goro no dong te me de la de kume amaro ke Dr. Machar gor kono de kare Machar de kan yen kan je kware chirmi ngai kon no shimu go baro ena kuma South Sudan chirmi ngai kon te ring ni right now right corner ngai kon lat krudin pal do badana yen kare Dr. Machar ke je pon jana krudin te kare condition ka near karodian te right now chirmi cha link kan yal deng nyal kan ne ko ken nan tamma te joje no cha kuma kirmi yadi cha je loka ken ano kirmi yadit ko target civilian rai wait ka South Sudan especially right now ngai kon man lat ke dor jane bugo ke helicopter lat ke chodian lot te dialati ka plan ti chala kirmi yadit gwan mimo te ga United Arab Emirates bida tinen winami kwa country kwa jela ran gade dangro bol mel kana wudi shalga me pol nanga kana dial konen kwa South Sudan tem kwa je yar agwege je no South Sudan ba wejja ka ko kor gwaden be ko na me ngai kon dial kon lat ko den of course ano me cha tok cha jelat den mum la to ko kor tok me cha je kwen gwadde la kur la be jan ta dan len ngwana rudin keje jo me de yana linga no ka ta dan cha je non keje ano Dr. Machar cha je lung nyok ba lu ka cha non cha lan je no cha all the information evidence cha jogo no be akagwich ke chikan teach ba ka guyen to den ka kor be kulo wonyam ban men dire long was me gege je no te dial ko cha present and it control la prosecutor team wa ke kaishni so jo me de la information mede konaling ka kwi bun ka Dr. Machar ko do badan insha luke en wale de kon jo me de kon ling no ler den dong ba nyaga yekel gwas me dong de la important ba la red bell group pre which ka jongle chi de ngai kone ken cha ga jogno de yen medin ko pin right now ngode tele information mu ga mi chine ben but wa to kur de jeno ko da tin ka lo jang kan ne ko la SSPDF ko ken ngani ken cha gurno de ken me de ken ko pin ge jo dan shalat gwasme jo me dere we ko kondial one last information mu gora de larie queen and conte cha kep got content ya kef which can role ka Nuer Christian use for peace and development ne content la jimal ka te ci jen kan role we can gwad manan kan maltin gwadan chal ke motot so and gwad mi te jojo no cha ko kan kab ka dor chal ke tut payam jen gwadana kab ka tin kab ka gadang rotin kab dan cha kef ke chala do kan na jel kan la ne ko kor kan ne content la Nuer Christian use for peace ngwana men radian kana gat kan ngani so jen do badan cha ga yurga da do murlene and then shu kan ge shu kef and when mo chu kan gadang ro kan nang the good thing is that ram cha nak and gat cha nango shinetin content ray which in mi kan role chicken e content la greater people administrative area chicken contact chicken query chicken laler query ne janana jantale minge je about the abduction ne de chi ga kaini siang you know kan greater people administrative area chicken agurno banetin dial ne ken content lat kiti jek tin nanka gat kan nanka wok you know ka nakana chicken alat chicken admit but question one na ka kon were what are we going to do about that ko garu nan kan siang chi first time angum balel kon chi kon ngwang ko ba gar kon ba kananka chi kon ngwang ko de kon ka gang so jo me der we kaya ajen gwa dana gor jeno de pektin mi jiram jidit gwa se me goro en wojin bi Nuer Online TV channel be nyane de ko ken ban le lu njok le rodien gwasen be bi ataka